ko Ophis Superintending Engineer PHE Western Circle Nongston, but Member Secretary District Water and Sanitation Mission JJM, haka step jong ka arpulai terik leber arhaja arpulai kala Rakhe ya ka World Water Day daka ba Pynlong daka jinga mare marathon halor ka phang accelerating change. Ya kani ka jinga ko mare lasdang haka po 100 jimin step nakashnang maumaram balapan kod no hado umot tirot jong kashnang Mairang Mission Eastern West Khasi Hills District haka jingjai ka 10 kilometer. Ya kani ka jinga ko lapya haki arkan hon kata nakabenta ki shinrang bat ki kinthay. Ya kakardan ka baningkong nakaleng ki shinrang la ra do samla Shining Star Marwen nakashnang umkrem katba nakaleng ki kinthay la yora da ka samla balasiw dor pathaw nakashnang umthlong. Ya kakardan ka ba ar bat ka ba lai na ki shinrang la ra do samla rajab koridor nakashnang maukalay bat u samla me ban signboard lang pathaw nong thliw. Katbay kakardan ka ba ar bat ka ba lai nakaleng ki kinthay la ra da ka samla nerisa nong room na Mairang bat kasamla iba siyang kun kurba na nong tliw. Hakani kasingi ka Ophis PHE kala ayro ka kusnab shikin nong job katay ikibawan ba ningkong marshbo hajating ka, ikibawan ba ar marnyo hajating ka, bat ikibawan ba lai marsan hajating ka. Na lor kini la samro consolation prize ka ba long sunspating ka, nakabinta kito kibawan hakakardan ka ba saw, hado kakardan ka ba pra.